Mūsu viesi ir no mūsu sadraudzības pilsētas Bobrovicas. Augusta sākumā mūsu Salaspils delegācija devās uz Ukrainu. Mēs viesojāmies gan Bobrovicā, gan bijām Kijevā, gan arī bijām Čerņigivā. Protams, ka kara iespējas ir milzīgs, un to redzēt savām acīm nozīmē pavisam kaut ko citu nekā raudzīties video vai dzirdēt atstāstus. Šī iespēja rezultātā, runājoties ar mūsu ukraiņu kolēģiem, mēs sapratām, cik liela palīdzība var būt arī no mūsu puses, lai arī mēs varbūt neesam ļoti bagāti vai militāri spēcīgi, bet mēs varam dot to, kas mums bija ļoti nepieciešams vēl 2004. gadā. Jo tad, kad mēs kļuvām par Eiropas Savienības dalību valsti, mēs visi saskārāmies ar tām problēmām, kas bija. Mums bija jāiemācās domāt savādāk, mums bija jāpārmaina savu pārvaldes struktūru, mums bija savādāk jāizturās pret iepirkumiem, bija pavisam savādāk jāplāno savs laiks un nākotnes attīstības vīzijas. Un šobrīd mēs jau esam to iemācījušies, mums ir iespēja dalīties savā pieredzē ar mūsu ukraiņu kolēģiem. Un jau šobrīd iepazīstinot viņus ar to, kas ir izveidots Salaspilī, kā mēs rūpējamies par pilsētu, kā mēs veidojam infrastruktūras projektus, kā mūsu uzņēmēji strādā, kā mēs iegūstam līdzekļus no Eiropas Savienības finansējuma avotiem. Mēs saprotam, ka mums ir iespēja kaut ko dot, un tas, ko mēs varam dot, tā ir mūsu pieredze. Un otra lieta, mēs, protams, varam viņiem arī parādīt labus projektus un dot arī projektu risinājumus viņu vajadzībām nākotnē. Un jau šobrīd tas mūsu mērķis, un par to mēs jau esam vienojušies, tā ir cieša sadarbība tieši šajos jautājumos, palīdzēt un atbalstīt tieši infrastruktūras objektu realizācijā, cieša pieredzes apmaiņa. Un trešā lieta tā ir kultūras sadaļa, kas attiecās uz savstarpēju tuvāku iepazīšanu, saprašanu, kāda ir ukraiņu kultūra, kāda ir Latvijas kultūra. Tātad apmaiņa, kas veidotu ciešu sadarbību, ciešu draudzību un tiešām tādas solidāras un savstarpēji atbalstošas attiecības. Tas ir veids, kā mēs veidojam nākotni. Arī ukraiņiem tas ir svarīgi, un nemazāk svarīgi tas ir mums, latviešiem. Tādēļ mēs iesim šo ceļu uz ciešāku sadarbību, un noteikti mēs brauksim uz Ukrainu, un es noteikti gaidu, kad ukraiņi brauks pie mums. Sadarbībai jābūt ir patstāvīgai un mērķtiecīgai. Ми завітали до дружнього міста Саласпілс з візитом відповідності до підписаного меморандуму, який передбачає співробітництво між двома містами та урядами України та Латвії. Ми дуже вдячні як уряду Латвії, так і самоуправлінню міста Саласпіл за надану нагоду познайомитись з життям міста, де ми багато чого дізналися корисного, оскільки наша ціль Євросоюз передбачає певні вимоги, певні умови роботи, і тому ми намагаємось наблизитись до них. Саме місто пройшло ці всі випробування, пройшло шлях самоуправління, оновлення, і тому ми на прикладі міста Саласпілс побачили цю роботу, і тому ми вдячні, що нам наші латвійські друзі направили нас на цю роботу, вказали на свої помилки в цій роботі. Ми будемо намагатися втілити у нас в Україні аналогічний досвід міста Саласпілс, самоуправління, яке створено в самій Латвії. Тому я дуже вдячний латвійському народу, в першу чергу, за цю допомогу, яку вони оказують нам під час нашої війни, оскільки більш ніж Латвія ніхто не надає допомоги. Дуже було цікаво, дуже багато гарних креативних ідей, яких ми будемо намагатися втілити у нас. Дана підтримка, вона неоціненна, оскільки під час війни тільки разом ми зможемо перемогти Росію, перемогти тих людей, які вторглись до нас, які не дають нам жити, не дають нам розвиватись. Тому на завершення хочу сказати всім дякую, разом до перемоги.